Minjhani Matsonga ma ka hina na Manyembane na Machangane Marhonga hinkwenu ku katsakanya ka hina na muamukele ka channel leyi ne namuntlha hi hlangane hi album of the year hi Xitsonga ne let me say South Africa I didn't include Mozambique only South Africa so mina Mgoba Quantaba ne the snack of the mountain so guys leswi ni yaku ni ya tirhisa swona lani ni ya tirhisa matwiselo ma mina then na social media posts ni ta discuss leti ni nga ti faka ka Facebook so let's start ne I will start from number 5 I will only rate 5 out of 5 ne 1 out of 5 because there are so many albums kuna vanhu vo tala va nga humesa Santlene Usmanmani van'wana a hi va tivi ne va xitswiptswipi kumbe na va humeseni a hi swi tivi so ta sungula ka number 5 number 5 ya mina you can guess guys but for mina Prince Ranga ne mpfumawulo wa Limpopo Poison ne ntonge Rangani i tirhe ngopfu ka album after swo tala leswi nga humelela loko a ta tlhela ka Josh Rimani and so on so this album mpfumawulo wa Limpopo Poison ni rate number 5 ne album leyi biwini guys loko no discuss swin'we risimu mi nga swi twisisi ku na tinsimu leti Rangana nga ti nyika nkarhi and ta vulavula tin'wana ku va ku they are more like entertaining than advising people ne okay let's move on number 4 ka mina Dr. Josh Rimani O'Clock ne ntonge album leyiwani hi swekiwini it's a typical Josh Rimani album ayina something so special but yona wa yi twa ku yi swekiwini tinsimu to fana na va hola Marozana ti kahle ti tsariwile to ka ti nga ri tinsimu to fana na ta va Dr. Thomas Chauke but they are also very good song number 3 can guess guys Mr. Post is my number 3 ne album ya xitulu xa le Ximatsi ne featuring Nomonde Roger nhwanyana luya na yini ku tirheni kahle ntonge rito ra yena ri le complimenteni ka rito ra Mr. Post guys mi nga hlamali ku Mr. Post a ri number 3 u tight le henhla le ma swi twisisi ende ni yingisele na vanhu ku va ri yini mina ni nga ni khe ni bela hi Mr. Post or ni bela hi Swimanimani or ni rhandza ngopfu Mr. Post mara laniwani ni ya tirhisa my personal ngopfu swa discretion ni tirhisa na ku album yi receive njhani hi vanhu ne so ni rate Mr. Post number 3 tinsimu leti ti nga duma ngopfu la moni ku risimu leri nga duma ngopfu i Manyangatsi i risimu leri vanhu vo tala va rhandza ngopfu mara ku risimu ra beef rin'wana a ni se titwa ngopfu mara this song vanhu va rhandza beef vanhu va rhandza beef so Phosa yi tirheni na yona mara ntonge Mr. Post hi ku ya hi ntiyiso ne a ni dluleli ka xitandati lexi a nga ka xona swi tlhela nga but yena is up there with the best currently number 2 guess guys Tiko ra Gasi Benny Mayengani
album ya Benny Mayengani yi huma December leyi mara khale yi humile, but vanhu va ha yi rhandza ne tiko ra ka Gaza, tiko ra ka hina ne. Album leyiwa is not well cooked but vanhu va yi rhandza. Tinsimu to fana na Xibekirani vanhu va ti rhandza, tinsimu to fana na Mbewu vanhu va ti rhandza ne. So considering what people voted for, I also voted for this album to be number 2 on my list. Ne? Yes. Guys, you can guess number 1. Can't choose, but I know who is number 1. Go there. Number 1, Dokotela, guys. I even Dr. Thomas Chauke, he is very, very good. Ne? Ni choose album yena ku va yi va number 1 ne. Hi mhaka ya ku that album leti nga huma December leyi ne. That album leti nga huma December leyi ya Dr. Thomas Chauke i album leyi loko i tshamile i yingisela i swi twisisaka ku Misa loyi or dokodela loyi munhu va n'wi study-ile ende va n'wi twisisa. Loko va tsala tinsimu ta vona ta vupfa ende ta yingiseleka ende ti vulavula na vanhu hinkwavo. So for me this is the best album of 2021 by far ne, by far. Nkarhi wun'wana a ni twisa ku album leyi a yi fanele yi nga ngheni ka social media because Dr. Thomas Chauke already va kurile ne. Swilo swa vona swi vupfile, swi endliwa swi vupfa. So mara anyway na vo va humesile ta ku yini. Vanhu vo fana na Sandile a ni va katsangi hi mhaka ku album ya vona a ndzi yi twa ende a ndzi yi twa yi chayisa hi munhu. So swi endle ku na mina ni ku loko hambi no yingisela loko vanhu va nga yi rhandza va yi rhandza ni ta ku yini. I can't use favoritism ne. So guys letiwa i ti-rating ta mina from number 1 number 5 ne to number 5 ne. So ka ha ri na song of the year ne. Song of the year a ni chuzanga ka vona vanhu lava but ni twisa ku Dr. Sophie. Loko mi wacha video ya mahlweni Dr. Sophie i yanga charisa Mbalele, i yanga charisa Mbalele for me ne. Okay. Guys, when it comes to polls ne ni tirhisa Facebook ntsena, Twitter ni yi tirhisangi hi mhaka ku a ni twa onge my followers hi rhandza swo hambanahambana se ni ku swi nga endla ni va na ti-vote titsongo. So loko followers ta mehe to tala hi lavo sapota bolo hayi music wa Xitsonga. So ni chuze ti-group ne, group leyiwa yo sungula ku va ni yi chuza ni ya Benny Mayengani versus Mr Post 2020-2021 mara yi na ti-followers to tala mara ni realize ku a yi nga ri fair ka vanhu vo fana na va Thomas Chauke va Dr Joe van'wani va Edina Soul Makamu kwala Mpelumpelu ne. So and then ni decide ku okay mara ho ni yi tshika yi run. Loko mo languta laha Benny Mayengani u rhanga mahlweni 794 votes then Mr Post number 2 i 308 lero Mayengani u rhange hi more than 50%, u led hi more than 50% vote ka his arch rival in this group. So vo Dr Thomas na va voteriwini 173 Soul Makamu
na Dr. Josh Romana wa voteriwile. Xin'wana ka ti-poll ta ka Facebook, munhu un'wana na un'wana a nga add-a ni option yintshwa. So mo languta na laha Mr Post wa repeat-a, mara even if ha ti add-a laha still Mahingani wa ha rhanga mahlweni. Van'wani va add-ini va tlhela va add-a Josh Romani laha. A swi lava ku Josh Romani a nga gonyanyana loko ho ti add-a laha ti 60 something or 70 something. A ni nga ze ni na. And then yes, na van'wana kwalaho. Okay, poll leyiwa ni nge ze ni ku hayi yi determine who's the winner. No. Se ni tlhela ni endla yin'wani yona yi le ka Giyani View ne. Giyani View. So Giyani View a ku votangi vanhu vo tala ngopfu mara va vhotini lava nga vhota. So loko ni languta ka Giyani View ni twisisa ku i group ya general, a hi vanhu lava nga joyina group leyi hi ku lava swa music or something. So just people who join this people from Giyani, can be from Bush and so on ne. Vanhu vo hambanahambana mara yona is Giyani View, a swi le ku joyina vanhu va Giyani ntsena. So Dr. Chauke album or Dr. Thomas Chauke album ya Xipungu yi rhange mahlweni yi landzela hi Mr Post. So Mr Post i number 2 ne ka leti nga add-a hi mina. Ben Mahingani va number 3, but ku na un'wana a nga add-a laha a ni tivi ku loyi wa mislead-e vanhu. T van der what Ngobeni ne, if ka add-a poll like option ya yena ya Ben Mahingani, tiko ra ka hina me ni te tiko ra ka Gaza, me ni twa swi fana. Then loko mi languta ti-vote ni ta ku Ben Mahingani is number 2 because 184 plus 46 is almost let me say 230, which is more than xitulu xa le Ximatsini ne. Van'wani va hetisele mo ka kumbexana Mahingani again 12 points at the end laha Mawulo at the end. So guys, hi ku ya hi mina even ka Facebook Dr. Chauke is number 1, number 2 is Ben Mahingani, landzela Mr Post. So a ku ro boha munhu. Inkomu guys, thank you. Papa magaunga masewa papa magaunga masewa mirimi baboni ni masewa mi baboni ni masewa bana porota masewa bana porota masewa bana amistad masewa